بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puasang banili kung natin bisabot niyan at sa pagsarang sporty sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab niyan tiya pagitiri inurungan wa ene kabaya at tawa inurungan wa ene sa amihan kalasig naglomba-lomba dito pakale pahadir yene si pakaradjaan tu yatin pakaradjaan Allah subhanahu wa ta'ala sabab niyan may ikipugtirihan sa agama Islam kuy tulay ek karuisab tige kapanyapan kuy kita bitu tige laptop tige computer duk labi-labi nen tahati we ne me parkala tu atawa me kalabihan tu sa amen sangem-sangem elew oras-oras niya sa ito pagkaswa tibi sumagawa inbenal nen na tiya pegate kami sinduehin sumagawa pagsukuran tibi sikitehin bi etinen tiya di kita dumhelu sa amen ang bansiye yene me manggamit kali do pekuhan tibi sa Allah subhanahu wa ta'ala bangpain dumen hajatus inin sumnagwa si kemon ne tumpukan si kemon ne hetinen grupuhan pakaradjaan agama Allah subhanahu wa ta'ala bangpain ni sabsi hetinen pahadir atau pegua mian pasawe sikiti insya Allah subhanahu wa ta'ala puasang manihan na ikapungtanihan sa agama Islam mian asandaran nito tabalik-balik dukero ito melo menilik-balikin sa amian yene abakas bilisarahin may bakas ilaganin na sa amian lebi-lebi na yan yene bilisara ko pasal si kuya tutusong binisarati nito yene asal ga ito sangem ga elo agem ga oras bakas oras palave orasid elewin sangemin sa amin we gate bisara yene song binisara ko itutu pag-isabab nen ito may ikipungtirihan si agama Islam hangkan basag binisara dukdaran binisara isanen asal sesa Nabi tiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kerwenen yenenin kuntara sin kemon manusia duk yene pinagheli-helian sin kemon manusia yene song binisara ko itutu duk dumanito do terisara darat na terisara agen sagem samian na ikuguruhan tenbi mian tia ane nga kahan kitebi melik yene song binisara ko samian sikitebi pegge sabab nen wasiya amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaak peg esep dinaak peg niyan peg pusaka dinaak peg to tiro duk peg yene kuntara peg helian sinkemon manusia ga niya dembu amban manusia magpaintin ni kabayaan ko sumagwa amban manusia kemon manusia asal peg helian we yene song binisarate ko ito Ubus ina bisraten biko ituto ang suhawarang akitibi. Pero Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Si kedua pero Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Pesuno bisar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld apa imitta fahumul khalidun. Tingin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus
Petisi etinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misara pen akthiru dhikra hadhimul ladzat. Pekkahun bi. Ene peg bisarahin peg S7 ene si bisara ko ituto. Uus ng buwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garo bisara ko dayakan nen. Si Nabi Dhar misara ng buwa sahabat miyan may kapong tinayhan si agama Islam. Ina bisranin painne qal thalathun a'jabatni hatta adhakatni wa thalathun ahzanatni hatta abkatni فأما الثلاثة التي أضحكتني فأولها مؤمن الدنيا والموت يطلبه يعني يطيل أمله ولا يتفكر في الموت والثاني غافل وليس بمغفول عنه يعني يغفل عن الموت وبين يديه القيامة والثالث ضاحك ملئ فيه لا يدري الله ساخط عليه أم راض عنه وأما التي أبكتني ففراق الأحبة يعني موت محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والثاني هول المطلع يعني نزول الموت والثالث الوقوف بين يدي الله لا أدري إلى أين يأمر بي ربي إلى الجنة أم إلى النار وبس فسونو نعم قول الشاعر تبسارة سامعا فصل تبسارة بقبرسارة تبتو إن شاعر الموت لا بد منه فاستعد له إن اللبيب بذكر الموت مشغول وكيف يلهو بعيش أو يلذذ به من التراب على خديه مأجول يميهن كبون تريهن بالصراحة المقدمة يلي بس الموضوع تسوي بالصراحة بقيتوتو ميهن وباما أمابط هتين انت الدوت هاتروين انغاني أشوائكم السارة سامين مد أورس لا الحمد لله هتين ميهن شكرا تريس الله سبحانه وتعالى sige umabot oras tendi kulang bisan de oras 2 oras hatu itu gate ed bisarato sanian pegasab ek kahilo ek hatin history nendo ek akal sana sumegwa pekuti insyaallah subhanahu wa taala ti adu guruten bihetin dembu kalasahan ku ekatuan Muhammadin dalal asal dialem pin ku itu mawdu'in delem hetin mawdu' lega pe puas ambanien sumegwa duben hetin dien mian pemunglew kusyehin sai duke membisarale sumegwa niya hajatu hetinen peg enuhan ne si diki-diki bangga ku hirap YPN mian tebisaraka tuan tendugrutan di kalasahan mian kahalan bang matay manusia mukmin samian kemete kahapan kemeteinen duk bang mati sab manusia in kafir Yemen kalatan kemetenin wallahu alam sumitia duka tuan tendi guru tebi kalasahan insyaallah masirwian sigi-sigi kita bihatinen gay mian pasagaran ne akahan ne kiti peseban ne kiti besene kalan me ministerato tambahan ne saman kita bi siku itu tu de hello amban kapamasaku ayat mian begyero tu ministerato bi ku itu tu pasal mian kemong tenian sa agama Islam pag-ito sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal dinakted pineek ka pag-PS biyena in kamatain dinak balik-balik dinak gay kilupan ni manusia umos way pag-yan naman ko at bisara kumian yenin kuntara pinaghelian sin kemon manusia bisan peine ketelewan ne peghelian ne ga niya amban ketelewan ne seddi amban ko iya basa mate dan kesayin bala sayin kemon manusiain aku ne pon ne misra lay kita bini kemon tewe kuno kam asal ga niya ated misara pinay asal bahani ko ted mate sumegwa inayan amban yehin
kuingge meglibutan magbakuit supaya ped iye gay mate atau supaya pen iye gay kesua in kemiten samian. Nahan kanito daran dinaak penessa wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegps bidisara sigi in kemiten peghelian wa kemon manusia ina dan buatu. Gania kemon manusia dan buat Allah subhanahu wa ta'ala mengitawanihin ekhanten bi makhlukin yero kuntaranen penigalian ng bankemon haji penigalian wene in den buat kuntarane ene kamate. Wabus kita si maudu. So binisara ko ito tuloy kay pong tinihan si agama Islam tagna al-maut. Inenan in kamatein. Dumana bisara ko natin ang pag-ino bisara ka aton Muhammad si kita ene kahapan in kamatein. Bang mu'min sa amin kahapan ang bakas tayo bisara na si kita insyaAllah bang panisab kita lumamod. Si bisara lay ubus demikian bangka pinisamin in kamatein kafirin sa amin nagtatribun kita insyaAllah subhanahu wa ta'ala bang pain kita betinen tinatala amban kamate lahat puji Allah subhanahu wa ta'ala. So ito binisaratan bi al-maut. Inenan in kamatein. Ito mawdu takwituin inenan kamatein tagna inenan in kamatei. Si kedua ine halil maut fana'un lil insan yene kamatein yene tamanan manusiain atawa ine. Si kedua binisarate ko itutu yede yen. Ubus si ketelu mawdu so binisata ko itutu ashkal wa anwa'ul maut. Ginis-ginis atawa bayu-bayu in kamate yene manusia insanian. Bang taabot in story may parkalato. Si kaampat bang taabot tabi niyaan manusiain inabenin. Pinarabin limadha yakrahul insan al-maut. Way manusiain kebunsihan ne yene in kemetain. Itu mula-mula itu parane subay itu mula-mula ene hetinen tapik ene tingnan ko tapik inang ko ampat parkala niyan. Yesi ko ituto. Bang teddo tebi na alhamdulillah sige teddo tebi na insyaallah sumusumude labi-labi hiru me guru tebi kalasahan ko di si Katon Muhammad sini kalu sa men me kaguruhan lu masruyan hetinen tembus de si kita bi histori sa Arabin kene ni administratif ko ito. Ngeddo kita dan buat tagna pinain al-maut. Bistarat rod hello edit bisara kumian pin Allah subhanahu wa ta'ala asal ga dapat na ikipungkinan sa agama Islam. Bisan itu peg asal kebunsihan tebi talaan tebi bakuitan tebi in kemetein asal ga dapat yeted itu tunang tebi makakalin. Duk tunang tebi asal gay manjari banggay kita ya manjari banggay kita kita kawin duk iye ni tunang tebi tu ene rembu akamate. Pagi bang tunang te lela rukdan dan tunang tu sa ladunya ada kala gay magtawa usbawrisin magpihak bisan gusong kinawin ni samiaan niya pebutas yene magtunangin. So nagawa bang yene manusia tunang nen kamate atau kamate tunang nen manusia asal ga dapat esed tebi asal ga manjari bangge takawin asal wajib say kinawin manusia li asal suwited pinigkasua wa Allah subhanahu wa ta'ala in manusia to nito tunang tebi makatkalin bisan pesaing ge bunsi tebi ge kabayan tebi atawanim bangdailan dendehin pas dende sigitebi bangdailan nelahin pas lela sigitebi ga dapat asal subikit asal takawin kita bi yene ruktunang tebin yene mian kamate sali dulel la sali du dende abah duk makanak asal tunang tebin dan buah-buah yene kamate umus pen Allah subhanahu wa ta'ala ben lallen bisralay aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Bisan pekam antag na ikapungkilan sa agama Islam. Bisan pekita bi antag. Bisan pekita bi saing ganit darajat te bi samian tu sa Allah dunya.
Duk bisan pasaing kinapetepuk tabi. Dalam kondominium na upama, dalam basi, dalam batu upama bang sinaki isa. Patapok kita bi amban na buwa miyaan. Masi-masi. Asal bisan tepukad tabi, sumegua bang iya tikeswaan na kita bi. Awa na bang kita bi tepukan tabi. Asal gated kita bi mabaya si iya. Si tunang tabi miyaan. Gay kabayaan tabi asal kepunsahan tabi. Sambat-sambat makanakin hate tabi ted asal pagyapas bentuk na tawasamian. Sumegua bang iye asal masi-masi kiti pihane asal pedug pak sikiti pekeswa sikiti bibisan pekwa inge bang sina isa dalam isek batu ne dalam isek mian basi ne duk dalam salang teulang ko ne burj petepukan tabi samian dalam kondominium upama masih bang inkemetain asal petek sikiti pekeswa ne pekeswa kiti bo ne samian. Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Gak dapat. Asal kemon baran-baran sin manusia, asal yakad libayanin. Gay diretso tuju elaw kiamat in manusiain, gak niya bakas takalawa itewi. Mula tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala, nagtuhot baran ninduk nyawan, gak bakas pinapati. Wallahu a'lam. Sumigua, asal masih in manusia in mate pinagsape wallahu subhanahu wa ta'ala ni waktu na pinagsape ine baran ng duknyawanen etin ine kamate ine magsape isihin ine kamate sa niyan. Pero Allah subhanahu wa ta'ala yasa kita bi etin manusia mismo narita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk dehel lupi amban me ken binabihan amban asal liyo tikitete magmatan sa amian asal liyo historiren duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu kuburnen asal bunda bang iya mate na mas labi ne dembuy na sigite betin me umat nen demikian ko du sab yehid sa amian asal labi pinalabi wa Allah subhanahu wa ta'ala amban kamate ga'niya inet ga'niya katkal ga'niya ngukul tu sa larunya asal masih kemon pinalawi wa Allah subhanahu wa ta'ala amban kamatay pin Allah subhanahu wa ta'ala kullu man alaiha fan antag kemon tu dia tak bulak tu selet bulak duk langit tu samian alaiha fan ga'niya lepas ubus magkaat wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sina metebbihin yene dem buwa Allah subhanahu wa ta'ala meninggihin metebbihin sumegwa bang sagam na kemon in bakas pinapanjari we ne manusia mula-mula asal masih pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala masih mate masih asal bakas pinekel mo Allah subhanahu wa ta'ala ubos niya uwektune epinen pinagsape wene in baranin duk nyawa ine nagsepe ine ellet den ine kamate samyan kullu man alaiha fan kemon ne kita samen tura tak bulak dunya kemon ne makhluk bakas pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala etine magkaat lepas ubos gani ate bidam buwa-buwa sa metebbihin sine sine yene Tuhan tewi Rabbul Alamin menenggehin gani asebbi duk may kemadatuhan, kepong tinayihan, sali pasaka, darat tibisara ko sa amin, bang niya ito may abay, abanikit, tipitin kemadatuhan. Sumiguha, na magmahap sa kam si ako, hatunin ka na, pinagkabay aman ako sa amin, to si Elim, tibin ako sa. Sumiguha, pagmahapan na, tibisarali. Sumiguha, sikit binikeman si aka, may Islam, magpong tinay si, etinan Allah si Allah subhanahu wa ta'ala. Kuyan bisarahin, asal matay, ikiin kita'y manusyain. Tunang tanbi in kamate gani asaddi ubus paggein kamate tunang tanbi pinaghellian wa ikemon manusia in kamate in asalagated kabayan ne buka dapat yene men bisaratuhanin asal kemon lebayanin kamate ubus niya tuus inen soal atawatilew sumian memang kinga nenia atau ga nenia penia si manusia in kamatein itu tilew
Sumian. Soal lay makazari tinilaw sumian ga'ne niya bentel bisara in kamatay. Sumian ga'ne niya peniya si manusia in kamatein. Itu soal. Ubus itu bisarato sualinin subayninin etinen si tartiban subject si muhadara mungkin netebisara subayne pinte pengubusan si muhadara tinupama. Sinebuha pe advance ko. Soal to. Advance ko soal to sumian ne mungkin pegge asal tinebunsihan tedwe manusia in kemetein. Ubus sumian ne dukta hati we tewi sumian ne mungkin gani akamate. Sumian ne te mungkin gani akamate duk ne kite vihap etinen pemikir tendi duk ne kite vi mian hap ne keluman tendi duk ne gana peghalian bang ne puas ne yene den buainin etinen bentel bisara tahala ne amban kite vi itu soalin. Ubus advance ko na bisarahin Gain nila si khatim muhadarati naggaito ratin asal kinibunsihan pinagelo kay manusia may kapong tanihan sa akaba Islam yesi soal miyan sumian nemangkin gani akamate teggel pe bang pinateggel duk muray sa bang pinamura bang magkabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala tandaan ang teggel may kipong tinayihan sa akam Islam. Mangkin ne ubus in kemete nga na kamate. Subay ne pin Allah subhanahu wa ta'ala kullu man alayha fan. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram. Kemon ne ubus ne ilarak. Ubus ne pinakaatan. Ubus na sa amin tamanan ng kemon makhluk baka sininang Allah subhanahu wa ta'ala ubus sina sa menenggehin sina sa metebihin sa oras men dembuwa sa asine dembuwa sa Tuhan tewe Rabbul Alamin gana niya sa di ang bandiye ubus si waktuin pek ubus na in manusyain sa amin maggat bentel bisara ubus na pinapatay we Allah subhanahu wa ta'ala in kemon manusia mu'min ne kafir ne pasik ne ina na ginisan sin kemon manusia to si data bulak dunya yan miyan metebin sina sa Allah subhanahu wa ta'ala ubus sampai mole sa elaw kiamat ne kemon manusia inetinen pagyagaan ne manusia into sa elaw dunya ina ne mepeniyain en elaw kiamat nung nasinin petek ka ne. Pagnansinin in manusia, pag-edue sa in manusia in taabot pag-ubos ilarak dunyain mental bisara usni kinyamat dunyain Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos na inenan lahat, inenan dunya, gana niya seddi dunya, ubos metegantiin, niya nisab lahat seddi, sumagwa dumen ne dunya, sumay lahat duisab. Yene ketekan manusia yene bakas memetein pinekel lumnebalik wallahu subhanahu wa ta'ala yene si Allah akhirat lai dua sa mengge manusia inhap mengge laat yan hinarap yene mengharap si Allah subhanahu wa ta'ala pagnan si ito pagto si ito na manusia umabot na si ito lai na manusiain tanarkain ne wali'adhu billah duk Tesurga na tesurga ini mama etinan pinig na mahapin yan men pinipiniram kahapan wallahu subhanahu wa ta'ala ubus pag ubus pinig na malaatin yan men pinipiniram ka abu ni sarat abut lewmat ubus hadis tu bisaratu kaptangan itu mengakan kita hindi amban della Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban si hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tamanan inin tamanan hetinen mangkin ni perehing in kemetein
Sumigwa bang gay penans inin, gay pababot ng sin, may kay pong tinihan, kay mitatohan sa amyan, sa kariki, miyan hadjam ban ako, ine sa amyan kita bikemon. Eseb television pesaing kapag hali tabi masi in kemetain asal ine, miyan pedug pak si kita television bakuitan ti bang gay pe umabot to si waktu yan waktu sung binasarak ko ito to. Ini. Pinibita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amman si hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بموت تقف بينيك يا ربنا قال فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم ربنا هذا الموت ثم ينادي مناد يا أهل النار فيقولون ربيك ربنا قال فيقال لهم هل تعرفون هذا فيقولون نعم يا ربنا هذا الموت فيذبح كما تذبح الشاة فيؤمن من هؤلاء وينقطع رجاء هؤلاء إلى آخر الحديث. Kubus. Tabtangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si waktu ne manusiain pinig ne. Tepina dalam surga dalam tasurgain. Tepina dalam narkain. Ine. Binisara pinitek ka pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taabot si waktu yan taabot si Allah kiamat. Ine. Yene dembua hetinen inenan inkamate. Inenan inkamate. Paglai minano sinapanto na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko pin na bustan kambing atau bustan kibas. Yene inkamate men pinakite. Si dua ne grupuhan manusia amian, amban grupuhan dalam narka, dok amban grupuhan manusia dalam surga, pinakite. Umus pinetek kapi wallahu subhanahu wa ta'ala in kemetemian umus antara surga dok narka. Umus paglain kemetein sanan pinetek ka wallahu subhanahu wa ta'ala pinabantuk bustan kambing atau kibas. Umus maglilinganin ihitin ilinganan na siya yene adwa miyaan tag na ilinganan yene dalam surgain. Thumma yunadi munadin ni ahla jannah. O ka maglingan na ilinganan mi dalam surgain. O ka mi dalam surga. Fayaqulun sino maglinganan siya rasman yene Allah Tuhan Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala. Paglingan siya o kama surga. Magnambong siya. Payakulun, labay ka Rabbana. Itima kami pinne o takila kami pinne o linganon o Tuhan kami. Wa'y pinne bangko kita siya. Payukaw lang binisara siya pin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitauhan bi pinne eko bustan kimbingian pinne paimanon bi. Kitauhan bi pinne bangsina iyan. Payakulun pinne dalam surga inna am Rabbana hadal maut o pinne Tuhan kami yenen pinne inenan in kemetein. Ketauhan, klaro pasti ne. Pagkumus ilinganan in amban dalam surga mian wallahu subhanahu wa ta'ala. Ilinganan na isab wallahu subhanahu wa ta'ala yene manusia malai dalam bene narkain. O kama tanar kasamian niyan ubus tinde labay ka Rabbana waki open na Tuhan kami tekele kami lingan nunwe madal bisara qal fayuqaw lahum binisara siya hal ta'rifuna hadha payamanu bipinne kubustan kibigyan tekitebi pinne atawan ang ketauhan bipinin bang sine pin atanar kamian ami dalam narkain samen payamande
Pinne o Tuhan kami awe asal ke Tuhan kami pinne yenen pinne in kemitein. Kini Tuhan we dua pirak manusia. Manusia dalam surga pinekite ke Tuhan de yenen kemitein. Dalam neraka pinekite sisias gesi antara de selet de samian pinetab pinekite wallahu subhanahu wa ta'ala sisias awe pinne ke Tuhan kami yenen pinne kemitein. Pagubos sa amin, kinatauhan na way, adwa miyan, adwa grupo lay, dalam surga, dalam narka sa amin, les antara de, ubos, sinumbay ini, yen in kemitain. Nurus bantal bisa sinumbay in kemitain. Nasinin, tamanian bisratan na kepong tanihan sa agama Islam. Palenggo, sa agama Islam, taman ini bisratan di taman miyaan yan ajal in kemitain. Nagsake ubos inakahan pinakita si dua manusia dalam narka, manusia dalam surga. Pinakilala wa Allah subhanahu wa ta'ala sa siya. Yun pinakam dalam narkain dalam surgain kue itu tegak bakas mapatay ka amne kue itu ubus kemon amban hinepusan kamate gay pinisab makazadi pegge iya hinang nen lo mapatay sumigwa isab kue itu sube iya pinapatayin yene yan hinepusan pinapatay wallahu subhanahu wa ta'ala beg ubus pinapatay wallahu subhanahu wa ta'ala pinne o kam me atanarka kapkal ne kamu dalam narka selama-lama dan ne kamu susege ne kamu mati dan ne kamu tinaleo. Bisan pegheli-helian biin kemetein ga niya kamate ubus ne repete kemetein pinapate we ko dok demikian. O kam mate surga dan ne kamu suse nagduhul baya ne kamu lusi dalam surga iyan in kemetein dan ne kamu suse haples sa dalam surga in gay na kamatay pagyain kemitin gaan ang ubos na pinapatay we ko sa amin. May kipong tinin sa agama Islam. Tamanili ajal kemitin. Sumagawa, hinang timitad ilmu. Bisan pasaing kapag hali tabi may kipong tinin sa agama Islam. Banggay pe ubos pinapatay we Allah subhanahu wa ta'ala in kamatain asal ga niya dapat asal masipigite pinapatay inubusan we ni. Naga dapat bisan pasaing ke integ heli tebi asal ga dapat bune bangkit tebi asal ini asal pinapate kita bi we yene memepetein samyan nagwa bang ubos na inkemetein na mangkin hap para sa hanten bi mangkin hap lesaten bi mangkin nikite bi safe mangkin na ina sa amang ganak katalawan tebi bang ubos pinapate wallahu subhanahu wa ta'ala in kemitin samyan. Na, hangkan asal ingat tebi, asal bisan pesaing gebi, bisan pesaing gehatinan tuas tebi, bisan pesaing ge pagdakag-dakag tebi, bisan pesaing ge ire kahalan tebi niyan. Leke pong tinihan sa agama Islam. Dapat kagay matay bangkit tebi ng manusia. Bisan mismo yan ko at tebi saramian masiru pinapatay wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini ko na bisarana men pagpuas yeni en pinne kemon ubus na mat te sampal memepetay jalali wal karam subhanallah say metebin gania sabi nenge sine sa ine Tuhan te rabbul alamin yene menengge metebin dan buwa-buwa sa amin nawas ito nangkan may kepong tinihan sa agama Islam paggain kita ni mate ga dapat samantara gay pe ubos pagga asalietad kemon pinikinembul ni pinapatay wallahu subhanahu wa ta'ala yan kamate nabang si men pinte pinarhel no abang kita ni okay ni dani kina shape ni kita sumegwa pinakerembul ni pinapatay ga na niya pos ang banyan kamate SIN pinipetein yan kamate miyan ubos ga ni na iyan, etinen manusiain kakal ni. Naga kita bi, subay kita bigay hena-hena, subay tad kita bigay lipat,
suwaited kita bi asal gay ine, gay lango, amban ine kuntarate binin, asal suway kita bi ine binin. Sige ka ba illa istidad magtagama. Bang ine bang tek ka nasanian, bang sumian bang tek ka, suway heli antebi, ine binin suway niyan andang jagahan tebi, andang kita bi istidad. Sumian petek ka na si kita hindi, sumirwa bang tunang tebi asal tunang tebi tadin hak, dan buak gana tunang tebi sa di ambar idin, tagya yemen bisara Allah subhanahu wa ta'ala hin, Yemen besar enemy sahabatin duk Yemen besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insania. Gania alwasan tebi. Gania bakuitan tebi bisan pesaing ke samantara pegay balik ku besar kun ku salawat. Cuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banggay pe in kemitin ubus pinapati wa Allah subhanahu wa taala asal masih in kita asal mati pinapati we ni pinihaw ni sania. Ubus Yan, may kipungtirihan, yan, bisrahin. Pesulu kita bisi maudu tayo bisamihan, etin etag na tayo bisara kumihan. Inenan inkamate. Inenan inkamate. Kaya asal tiya, miyan tayo bisara tayo bisamihan, miyan, kung tayo bisara itong asal naran, peg inabinin. Peg, na-save na pagpesa, bisikit na ito asal hangkan subay ine pagbengun tibi kaba etinan muhadara kaba alika asal subay gete ke patri pag asal ganya asagi levian tibi itu levantin dan buwa asanya adhal uraw ang man tibi saraku bisi modu tibi lay tibi saraku si madhal lumihan dan buwa kabtangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni story wa na inakan kiti wa ni. Pinaniya pinne telu perkala asal maka ajaib tej aku asal keajaiban ko. Ubus nagsike ubus ajaib pikil-pikil ni tebnian bisaramian ene telu perkala mian. Yeni hawa ajaib men sampai ta panangis iya. Ini sahabat mian. Nekipong talihan sa agama Islam sahabat Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan may sahabat niya. Nus EPN kasusihan din susi pisesi yan may parkala sung kibisarato. Sampai tapanangis iya. Ine niya penne manusia delu parkala mian dukni sa penne delu parkala kasusihanku ubus Niya penne telu perkala ajabatni hatta adhakatni. Ubus ajaib penne si aku. Ubus sampai ini mekekeg aku penne. Niya isab manusia penne telung jenis manusia. Mekesusa mekahansul sin pengetayanku. Ubus sampai meketengis aku penne samian. Ubus ini telulay. فأما الثلاثة التي أضحكتني ini pinne telu mekesesay aku pin ene mian ene sahabat mian tinam makasesay sin manusia le ini pinne saya hajahap iyam dembuan amban manusia pinne pawaluha mubilud dunya wal mautu yatlubuhu ini dembuan pin amban manusia taha laju pag angan-anganen tu si dunya kitengga na niya tagtikir na sedi amban dalam dunya ni hadja amban pag dunya ni hadja sa amihan sumewa gaapin ni kitauhan ni wal mautu yatlubuhu yepin ne nemetein in kemetein ni pinne memihamiya yahin pinne sa amihan pagibang iya gakapin gane pinne pihane paglasal kinibunsihan wa ida sumewa gaapin ni kitauhan ni we in kemetin ye pin memihaniha yene yehin ene manusia alai enen tibsar dan buat sahabat umus yutilu amaluhu wa la yatafakkar fil maut yatinen qala
Taha pag angan-angan nento sa ilam dunya, gay pain ne, tipikir ne we mati iye. Gay pain ne, tipikir ne mati pain ne, yene manusia alay. Wathani, sikeduwe, ghafilun wa laysa bimagfulin anhu. Nagsali do. Ghafil. Wa laysa bimagfulin anhu, tikipat na iye. Yene inkemetele, tikipat na barandan wa iye, tinengge na matay. Sumagawa buna bang inkemetin, ga kemetin tikipat na manusia iyan. Magsesele. Umus, وبين يديه القيامة يعني يغفل عن الموت وبين يديه القيامة جاء تفكيرنا إن كمتين ماتيه بو lebih-lebih dan sarta sidue hinunen sidue tanganan sa amin sinet sudah sineluhanen sinongnen inapas-apas nen ini ellaw kiamat ellaw pinitengge wa Allah subhanahu wa ta'ala gani aturjuman ne gani ang mag-translate si iya tinilaw bang kuinga hininangin bang kuinga malnen to si bumnya bang ini hinangin sa amya. Hikikan. Pen na obehenen si sayere. Hawakek din sa amyan. Ubus gaypin ni kitawhande. La yagdi Allah sakhitun alay am aradin ano. Gay kitawhan na ishap pagseseren. Pagkek din sa amyan gay kitawhande. Wa Allah subhanahu wa ta'ala pinagmurgaan we de siye kinestelan we Allah subhanahu wa ta'ala siye sa pag miyan siye lay atawanan ataw magrida isa Allah subhanahu wa ta'ala siye sumegwa ine dentelen hap hadja pag siye sa miyan sumegwa pag siye ine gania tedo la isa miyan nekelepas ine ang banagkagine yan pag seren kipagpikir to Allah subhanahu wa ta'ala siye kanta makapli wa amma alladhi abkatni in sahabat niyan niya isabpin na taluparkala asal mekahansul baranku mekahansul pengetian ko pinne sa amiyan mekatangis ako tagna pinne tagna sahabat misrato gaana niya kwe kiamat dunyain si wakture yan inin pinatekkahan wallahu subhanahu wa ta'ala imtihan si waktu pinapatay inanan we Allah subhanahu wa ta'ala ambansiye yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sina sahabatin. Yene pinne pirakul mahabba. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani mautu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk sahabat dan samian. Ga'na niya pinne ke teddi sisiya tabanan teddi nagseken si waktu inanan amban me sahabatin. Yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinapati ni wallahu subhanahu wa ta'ala sa samian. Amban siya samian. Yene peddi tabanan peddi sihin meke pengisahin inatagna niyan. Si kedua, haulal muttali yani nuzulul maut yana meke tengis akuhin pinne yana pinne bang petek kana gay kitauhan ku sumian bang petek ka imkemetay kun tudyo ako pinne samian. Iti petek ka imkemetain atau yana parkala imkemetain makatalew-talew in si waktu matay manusiain ubos kay pinne pinangisan kun gay kitauhan ko bangsa ingin na pinne bangko pinapatay tineddo Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Si ketelo kisusian kun pinne hatta sampai tapanangis ko kapinangisan kun sa amin ang kasusenen yene alukuf yene bang na ko pinne pinetenge bang na in manusyain pinetenge wallahu subhanahu wa ta'ala si antara Allah subhanahu sa harapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagay manusia in pinetenge si harapan Allah subhanahu wa ta'ala tabot sa law kiamat. Dembuwa tinilaw. Ubus. Gaypin na mismo ako la adri ila ayna ya'muru bi rabbi. Gaypin na si waktu kus pinetenge us tinilaw Allah subhanahu wa ta'ala sa waktu law kiamat. Gaypin na kitawhan ko. Pag ubus ko pinetenge bangtungan pangandakan Tuhan ikuhin. Bang magdalim surga at tawanan bang magdalim narka pinsabat niya. Ito may kipong tinihan sa akam Islam yemen bisara dan buwa sahabat to samian maghapen si kita ko ito ini sahabatin samian na sumegwa si kita ko ito maghapen gate ine gate esed intimidated bang gero te bisara hadje pagsayahin pagsayahin ang banpenangis
tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadje pagdunyahin, hadje pag-angan-angan si dunyahin, amban pag-angan-angan tujuh Allah kiamatin sa niyan. So nagawa ito, nahangkan ne. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal ngamay-ngamay. Kahon di. Pagbisara, pagpaeseb sin kemetein, supaya hetinen sigisigit esebbi, ito, parkala tu bang tekan in kemetein asal duben parkala diki-diki. Hadje tamanan hadje, peddi tamanan peddi, buhat tamanan buhat sa amin banusain bang pinapati. Pineteka in Allah subhanahu wa ta'ala in siya kemetein, buhetin ang gaya istidad, ga ke paghina-hina lingkar, ga ke pagluto, ga ke paghetinan putos, niyan pinutos na sa niyan, song binoone si kemeteinen, niyan esong pineteka Allah subhanahu wa ta'ala siya. Almost, yan story na sahabatin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk diyan na sahabatin yemen bisaranen si kitabi pasal kahalan to. Pasulo niyan inenan pinain niyan inenan kamate. Inenan kamate saben bang inenan kamate. Subay ka tesab ko duk asal ted magtaratib ene muhadarahin. Niyan, pasuno o pasibisara niyan, si Abu Dharr radhiyallahu an, etinan iben bisaranen, siya tumanusiyain tuupe, etinan elum, niyan si dalam dunya, ubos, pagpuas, niya dan buwa makhluk misara. Yene, mengun kita may kipong tinen sa agama Islam. Mengun kita bisu megua ga tekelete bisaratu. Ga tekelete bisaratu sumegua asal itu binangun kita diwe na sanian. Pag sabab in kita mate pag us pinapate pinagdalembulak kita bisanian. Ubus ine niyan memisaratu. Yan ang makhluk, hadya-hadya ng buwan man makhluk Allah subhanahu wa ta'ala menangun kita hindi. Payamante, hadya-hadya tabi manusia, yan ito menangun kita hindi pito lapis bulak. Hadya tamanan hadya. Tinalaw tamanan tinalaw tudyo Tuhan tabi Rabbul Alamin. Ubus kita bi. Yan hawatandaanin. Tinalaw, duman kitalawanan siya, suway kitalawanan si kita, may kapungutin sa agama Islam, yene manusia meturiata, bukut meturiata, bulak to sa niyan, pagya sarab hadje, hiluhalain, bangtek, kilala, idilad, medalang bulak sa niyan, bang us na pinapate, wallahu subhanahu wa ta'ala, in manusiain, pinepole, bagdalan na. Us in, bengun na. Before, pagkitekate, bipidalan na sa niyan, pinetek ka wallahu subhanahu wa ta'ala bang na intimidin si kitabi. Ubus pinakita buwa na dalam na samihan. Misara bulakin si kitabi. Binangon kitabi wene. Binangon kitabi wene si de'el lauruk dan sangem. Kwe edu etimen penangon magsambahayang minlime samihan magbalik-balik penangon na kita hindi. Supaya kita makakape. Hawa ine hawa parkalain bangtek ka intimitin na kipungtingin sa agama Islam. Ina bisarabulakin. Bisarabulakin tunadi kulli yawmin 5 marrat. Binangon kitri wene. Sina binangonin kitri manusia. Kitri manusia inakahanen binangonin. Minlime ko abus na pagsambahayang. Hindi sabi minlime pagsambahayang. Ubus bisarabulak to. Sikit manusia awwalu nida'in takul. Tagnatag na bisararan sikit yene manusia binangunan metu dia tak bulak dia tak bukut netu dia tak bulak tu kita ni ini tagnatag na binangunan. Awwalu nida'in takul ya ibn Adam tamshi ala dhahri wa masiruka fi batni. Okay Adam,
nga penebekeo pinne. O keo anak Adam nga penebekeo pinne. Pikilun de pinne. Yu keo pinne lumengan-lengan. Dia tak bukut kukuy tulay. Sumegua pinne ingatun wa masiru kapi batni. Ingatun pinne pelenganan nuyan. Petudjuhan nuyan pinne nagdalembeteng ku pinne. Pinbulakin sa amin. Bilangon na kita na ikapungtel sa agama Islam. Bulak to. Yan hawa. Tangihali na si kita hindi bang taabot na manusia in pip aset delem ni asal buhat pentamanan buhat. Kita tabi lindem tamanan lindem kuburin bang ne pinaasek. Ubos binetaran dinding halipe. Ubos gaya pe mararahi sampai pine tambakan bulak pe. Ubos gaya pe mararahi sampai dinikdikan to may amel lumin duk haget kuburin sa amian ini hawa ene niyan parkala dalam kuburin kesigpitan dalam kuburin sa amian dalam bulakin bilangon kita may kepongterian sa agama Islam bulakin tagnatagin lime tagnatagna pain ob na ako anak Adam yung ko pinpinihap na palengan-lengan nun dia tak bukot ko pin na sumigua iya pinpin na putudjuhan may magdalang beteng ko kita bisa agi pagkali si bangon pagkasiti manusia mismo na ibulakin netinen ene hawa niyan tinghalli ni kita hindi binangon do kita may kipungkirin sa agama Islam yan hawa hadya bulakin sa amian makhluk sa Allah subhanahu wa ta'ala nengun kita biru atau matuk ngelian kita bi ngesian kita bi diportek tapi kita hetinen diporketek kata bi magdalam beteng sa amian Si kedua lingan penbulakin yabna Adam. Oke anak Adam ta'kulul alwan ala zahri wa ta'kulud daydana fi batni. Yude ko penhap ne pamangan-mangan nun kemon indaginis. Rizki pinangurong we Allah subhanahu wa ta'ala sikaw. Kemon ga niya gakaw hinaram. Wallahu subhanahu wa ta'ala kemon ine kamay anu mangan kakanut pang tayek mo sa niya. Kemon kakanut na ine kipiyo na kiopin na hapa mangan nun. Sumagua. Esebon penpen ne. Wata kulud daydana pi batni. Kesa yung tumangan na kemon na indaginis karanap-danaban bayuan kinakan dia tak bukot ko. Pinbulakin. Sumagua esebon penpinne niya oras no kinakanon kaisa kao manganin lu so bagigan na kao makaka sumagua bistaratan hadya kaisa bangsi kao penta makakan pedalam kubur kinakanon pinne wata kulud daydana pi batni ine kinakanon olet sumagua dungan kao kinakanon olet sumagua kao penpinne sebon dalam beteng kun pinagkakanan kawe olet Nakipungtiran sa agama Islam tiyahap pamangan-mangan tenditu bisan agan nagbismillahin nagalhamdulillahin sa abkanab kinakanten di gay ni bisan teesab sunagu akante kaam akahan ko baran kun ako pain sumusumude song mamangan ekuhin yene olet dilen bulak sa niya nangkan kitiri binangon te dua bulakin nakipungtiran sa agama Islam sa magparkalain kana ay etinen haulin yene pakarajaanin duman dikit-dikit duman basta-basta gane kaw lumuas ine kaw la ipinagkakanan we ulitin dalam bulak le dalam kule sa niya seketal lulingan subay kitiri ngape ako subay kutet ngape bote ni kam subay kitiri ngape si lingan nene bulak to si kitiri yabna Adam okay anak Adam pinbulakin tadhaku ala dhahri pasawpa tabki fi batni. Yung penpinne ko itulay, magkaig-kaig, etinen penno obehenon si pagkikikan si pagmenkekan sa amin. Gana niya tinang seddi. Yesa etinen pagkali. Yesa mamasa Qur'anin sa amin, baran-baran mo. Bisan mapakali si Belux to si pagadyan to sa amin, paghalakatot, ibn ilm, pagpingadyan sa amin, bisan nakita bigay tao sa amin, so papakali.
magid sa pakali, magid sa masakuran, magid sa zikir, magid sa magdua, mag-istighfar di Allah subhanahu wa ta'ala, bisan may pagkalahin gay, sumegwa, penno, pendehin, sayo, hikik sa niyan, bisaraga niya, bisara niyan, pinihapiha, bisan lukawagay makasaye, sumegwa, piyahan no bang kuing kay bisara sumaya kay hadja, kaya kan gumawa impenong si pagsihan sa niyan, si paghilayan sa niyan. Na, ito bisa bulakin. Hindi kayo pong talihan sa agama Islam, tadhaku pi batni. Tadhaku ala dhahri, pasawpa tabki pi batni. Yung pinulong magkaig-kaig, maghik-hik, magsayet, hinang nung natabugot ko, si S7. Sinong nun pain, siyang nung tagaupin-pin ni asal. Ngeleg si penangisan, ga na niya tabanan si penangisan dalam kubur dan dangangan no, ga na niya may kaliwang kaukwe gustan na kanak meningis niya na tinan bang ilibang isa ine ga na niya ngalibang tao sumegua nangis kayo tapanangis tamanan tapanangis dan dendangan ga na niya ga kayo bakas makatangis kwe peningis no taabot tinambang ni kayo dalam bitang bulakin sa niya bilangon kitimi ine duk kiti makasayo duk ko makasayo na ikipungtin sa agama Islam bulakin sa niya ganakdi hapek kapag sayeten di, ganakdi kapag hikitan di, sumegua ganakdi kapag ngasab to jike Allah subhanahu wa ta'ala yun, duk ganaklabi, kapesab in kemetayten di, pagzikiritan di, pagtempun tayo to jutuhan tayo para beralamin sa ano. Warabe, silingan si kaampat, pinbulakin sa amin, ine pinbangunin, bangon si kaampat, يا ابن آدم تفرح على ظهري فسوف تحزن على في بطني ikaw pin na magkaig-kaig ni maghapi-hapi na sambat-sambat ba kanakin elianin sa amin data bulak ko okay kemon tuo kemon hinang etin ang makakaig-kaig ta hinang nun sa amin indaginis hinang nun magkaiga-eskew sumegua bengun ko pin na sikewin saupa tahzunu fi batni es-7 pinpin yehinepusan pagkaig-kaig no yan pag niyan napakaradyaan no paghapa no sa amyan no kemon ine sa amin hinang nung kata maghapin na kikik manusyain subay ye pinpin na hinipusan nen ye pin na miyaan na tungbas na pagkaig-kaig diyan song pin na kami kisusehan tama na ng kisusehan to delem kumo ga na na suwe nung magkaig-kaig kao sa dendangan aga na suwe nung digkisusihan na bangan kao sa amyan kao sa denang dendangan dirianan nung magkisusihan may dalang kuburin sa amyan at ako dalam inab itang bulakli hinipusad nan bangon si kalime si kitri na kemungtin sa agama Islam ine bangon si kalimehin huwag upin na anak Adam. Bulak sa man si kitiri na murah-murahan. Bang pen kitiri makalape, kakalewe itiwi yene bangun bulak play bangun ule si kitiri sa amin inshallah subhanahu wa ta'ala. Pesuno, tiya ko buhumasak si maudutan bi. Al-maut. Ine-inenan inkanya sa way ko kutoy bangisahin sa amin. Sumagawa bisan pinte kamsumo na magbakam sa ako. Niyan bisan sa patana pe ano ko tama may sibuk ng buwa dok aga nakap advanced ko bisara ko nakar ko asal gated ubus ano tabi ko ito niyan muhadarat ko ito magsigo ito so inshallah sumusumod sa amiyan ni adoras ne na may pungtini may kemudian sa agama Islam bang ito pinataek ka etin ang taan nen sumagawa orasin sobra ni amban mo sobrahin teng oras ni sobra na murah-murahan sila kabalik inshallah etinen na bisan sa sirkidiki etinen pasal niyan nek kapito be etinen pe dan nganta binisara si menuto pe song-song ni sirkidiki na bang niya oras ko etinen bele ko niyan pasakup to si enu bitu bisan ko tao si yene luma-luma bito si metubukan to na insyaallah etinen sila balik mangkin iti subpatan tibene madu to sirkidiki tapos ang banmian asal ako to magkamali sinaguwa Allah subhanahu wa ta'ala pangampun dukka betin magmaat kam si ako ibinin magpampun ko sa Allah subhanahu wa ta'ala hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin